أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن حتى گوشه بروج دوام بکن. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا زکات بکن. که خیرا زکات چیا؟ انسانی گو زکات ندی جزایی و چیا؟ امی بحثا وی بکن. قالي مسلمانا زکات معنى پاقجية، هم پاقجية مالا، هم پاقجية وجدان إنسانية. إنسانك يقو زكاة بدي مالي خوا پاقج دكي و دلي خوا تميز دكي. قالي مسلمانا زكاة آلیکاریه که گلکی بقیمته. انسانی زنگین سالی جاره که جمال خوا هنک جمال خوا ددن فقیره. آلیکاریه بفقیره ردکن، دل فقیره خوش دکن و فقیره جحرامی دور دکن. گلی مسلمانا زکات شرطك شرط إسلامية. خدا عز وجل دا قرآن كريم دا وها قوتيا بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دبيجي لميج بكن زكاة بدن ودينك خوشك بخدا را بکن. تشتی گوال پیشیا خوا جخورا وشیاند جقنجی و نیل جم خداوی تشتی ببینن گوجوی تشتی ودایی دها بخیر ترا و خیراوی دها مسترا. طلب عفوا گنه خوش خدا بکن محقق خدا غفورا و رحیما. قالي مسلمانا زكاة وقتی گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمکه هجرت مدینه کر د سالا د دوا دا فرض بوا. فرض بونا زكاة هم بقرآن هم بحديثة پیغمبر هم بإجماع أمتي ثابتة. قالي مسلمان زكاة شرط إسلامي شرط سسيايا يعني دسرا سسياديا پیشی كلمة شهادتي دوفرا الميش دوفرا زكاة. دقالك آيات القرآن دا خدا عز وجل پشتی الميجي گوتيا الميش بكن گوتيا زكاة جي بدن. دو قرآن دا خدا عز وجل وها قوتيا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. دناف مال زنجينا دا دناف مال دولمن دا حق فقيرة هيا يعني قو زكاة. قال مسلمانا هاتي رواية كرنج ابن عباس خدا جوارازی به پیغمبر علیه الصلاة والسلام معاذ کوره جبل شیان ده یمنی وها گود دعوت آوا بکا
ببال شهدبونا كونين تي إله جخدا بيوا وگو از پیغمبر خدا ما اگر گو بیاتا کرن و بعلمنا گو خدا عز و جل فرض کریه لسروا دشب و روژه دا 5 وقت لمیش اگر گو بیاتا کرن و بعلمنا گو خدا عز و جل فرض کریه لسروا صدقه کدمال وادا گویش زنگینا وری ستاندن و یه وری دائین شفقیره وارا جبه حدیث جیته فهمه گو زکات شرطک جی شرط اسلامیا جی زنگینی تی ستاندن و تی دائین شفقیری را گلی مسلمانا ددانا زکات دا گلک فایده هنه مثلا یک جی زکات تمیزیه مال تمیزد که پاقشت که چونکو مال گو زکات دلاب ده هبه او زکات جخودی مال لا قریجا لوتاندنه اما وقتی گو او زکات جوی مالی هاته درخستن هاته دا این شفقیری را ان مال پاقش ای تمیزه زکات دل انسانی جی پاقشت کی چونکو انسانی طما کیفات کسی جوار نای انسانی کی گو زکات دده جوی طماطیه خو خلاست کی کیفا انسانا جیرته جیر دعات کن خدا عز و جل وها قوتيا خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم يا محمد بقرا جمالي و صدقي يعني زكاة مالي و جوابستنا تي و پاقش بكي و مالي واجي تي پاقش بكي هم دلي و يه پاقش بي و هم جي مالي و يه پاقش بي گلی مسلمانا زکات برکت تیخی ناوا مال ده انسان کی گو زکات بده مالی وی ببرکت دبی خدا عز و جل وها گوتیا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه تشتی گوه انفاق کر او زکاتا گوه دا او تشتی گوه دریا خدا دا خدا عز و جل جوی تشتی دها بخیرتر خلفاوی لود وگرینی دباشقا آیت کدیدا خدا عز و جل وها گوتیا فاما من اعطى واتقى او کسی گو زکات بده و تقواتی بکه امر خدا بجه بینی و باوریاوی هبی گو خدا یه جوی تشتی دایی دها بخیرتر بدیه دا فسنو یسیره لیلیسرا خدا عز و جل یه دلیوی رحت که و یه رحتی جیر چه بکه گو جنت قزنج بکه وأما من بخل واستغنى أو كسي وجمريتيه بكي بخيليه بكي خو غني بكي يعني تقواتيه نكي بيا خدا نكي وكذب بالحسنى و باور نكي جو خدا يدها بخيرتر بديدا فسنيسيره للعسرى خدا عز و جل یه دلوی طنگ که و دا آخرت دا تم مکافات جی خدا نادیه دا یعنی سهلایی جیر چناکی وما يغني عنه ماله إذا تردى و وقتی کو کت جی مالی وی جی تفیده نادیه دا جبه آیت جیته فهمی
ئینسانێکی وەختەی گۆ زەکاتا خۆ بدێ و باوەریاوی هەبێ گۆ خودا یێ مکافات بدیێدا خودا عەزە وەجەلا یێ دلێوی ڕەحەت کێ و یێ عەمەلێ باش ژێرە سەهل بکێ ji bona ku herê cennetê. Ama insanekî ku zekatê nedê û biya Xuda nekê, Xuda Azze ve Cella yê dilê wî rihet nakê û emelê ku wî bibe cennetê jî jêra sehl nakê. Gelê Müslümana insanê ku zekatê didin melaiket dahî ji we re dua dikin. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. هر صبح دم ملائكة نازل عرضي دبن يك جواد بيجي يا ربي يقو دريات دا زكاة بدي خلفاوی لی وگرینا و یه دوا وهاد بجی دبی یا ربی یکو زکات ندی تمالی وی ببی تلفی. گلی مسلمانا زکات مال زیده دکی چونکو خدا عز و جل دا آیتکا قرآن دوها گوتیا لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر گون شکر بکن اب نعمت گو خودی دانا ون شکر و بکن مال دایوا ون زکاتا وی درخن خدا یہ مال الوزیدکی و نعمتا لسر وزیدکی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید دبی اگر گون نانکوری بکن عذاب مجی اشدت لیا. گلی مسلمانا د دنیای دا انسانکی گو قنجی بمهو دکی مهو قنجیاوی جبیر ناکی دواملی مهو پسنی وی دده مهو شکری وی دکی چونکو قنجی بمهو کریا قنجیه که بتنی جیبی. اما اف خدای گو افقا نعمت المکرنا افقا قنجی المکرنا گرک ام شکری خدا بکن ام تجارا جی شکری خدا غافل نمینن. گلی مسلمانا فیدک زکاتی حرصا سر مال دنیای کم دکی یعنی او توپ کرنا مال گو هما هشیوی فکریوی لسر توپ کرنا مال بی انسانکی گو زکاتی بده او حرصاوی کم دبی چونکو انسانکی گو زکاتی نده دواملی فکریوی هشیوی یل سر توپ کرنا مال بی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. اگر کو ج ابن آدم را ج انسانی را دنوال مال هبن یه خوازه گنوالا کدیجه هبی دل انسانی انسان تیر نابه الا جآخی یعنی انسانکی گو زکاتی نده تیر خوارناوی انسانی تنیا هر یه خوازه گو مال توب بکی. وقتا گو انسان زکاتی بده او حرصاویه لسروی توب کرنا مال گیم دبی. فقیره را دبی آلی کار جریه خیره را دبی آلی کار. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی حدیثا خدا یعنی او عاشریتیا گو حرصاوی لسر مال هبی اونورا قدر و قیمت انسانی کم بگی پیغمبر علیه السلام تصویب ناکی دبی گرک انسان نولو بی. گلی مسلمانا دانا زکاتی اخلاق فقیره جی خوش دکی
وقتی کو زکات وری دا اینش فقیری را فقیر کینه نیارتی بزنگی ناره ناکی فقیر ناچه خرابی ناکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حفظا خوا شفقیرتیه کریا قلت يتعوذوا بالله من الفقر حفظا خو بكن بخدا شفقيرتيه ومن القلة وج طنقاية ومن الذلة وج الزليلتيه وأن أظلم قو الظلمي بكي يانجي أو أظلم ظلم الموركرين إنسانكي وقتكو د topluma که دا یه زنگین زکاتا خو بدن انسان فقیر اخلاقی و خوش دبی خرابی ناکن دزی ناکن مال خلقی چاوه خو نابردنی دا دانا زکات تشویق فقیره دکی گو فقیر شخوره بشغله چونکو وقتی کو دمیزینن خلق زکات دنوا و چقا کیفا واتی اوجی تخوازن گوشخورا بشغلن مالی و هبی و اوجی هرن وی مالی بدن فقیره دی چونکو انسان گود دی دلیوی جی گودگری دها خوشترا کیفاوی تی روزه که پیغمبر علیه السلام وقتی گو وعظ ددا بحثا دیلنجیا و گرک مهو دیلنجیتی نکی بحثا ویتکر گو الید العلیا خیر من الید السفلا دست بلند دست نفس دها بخیر ترا معلومه انسان وقتی گو دخوازه دسته خوا نفس دکی یه گو ددیه دا دسته وا بلندتره یعنی پیغمبر علیه السلام تشویقا لسر گم هو بشغلی مسلمان گرک خباته بکن و وقت مالی واچه بو وی مالی دریا خدا دا بدن تشویقا سرویت کی دانا زکات فقیره و زنگینا نزی هفدود کی معلومه وقتی کو کس زکات نده او مال دناوا زنگینا دا دچیوتی اما وقتی کو زنگین زکاتا خود دن مال زنگینا دکوی دسته فقیره دجی بهتر نزی هفدود بین اداره و دها خوشتر دبی کیفا و بهتر جهفدورتی كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم خدا عز وجل زكاة فرض كريا جبونا قو أب مال صادجا دا أرا زنگينا دا نچه ونوي بگه دسته فقيرا جي جبروه كي خدا زكاة واجب كريا قالي مسلمانا دانا زكاة دبي سبب گو انسان هر جنتی هاتیه روایت کرن ج ابی هریره خدا جی راضی بی دبیه که اعرابی هات جم پیغمبر علیه السلام اش پیغمبر علیه السلام را وها گود گو عملکی جمره بیجا وقتی گو ازوی عملی بکم از هرم جنتی پیغمبر علیه السلام وها گود گوش خدا را عبادت بکا شریکا ارتاقش خدا را چی نکا لمیجی خواه فرض بکا زکاتا خواه فرض بدا مها رمضان روژی بگرا وی اعرابی وها گود گو اصون دخوم بوی خدای گو نفسامه دستی وی دیا اجوا نزیده تر دکم اجوا زیده تر ناکم به وقتی گو چو پیغمبر علیه السلام وها گود گو یه بخوازی گو لزلامکی ج اهل جنت میزینی بلال وی زلامی میزینی
يعني وقتی گم هو فرضا بکه او فرض دبنا السبب گم هو ببنا جنتي. قال مسلمانا فقير كينا، يعني وقتهم هو زكاة بدي فقيرة فقير كينا. خدا عز وجل ديسي بيجي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، دبي أوان فقيري كو هاتنا وقف كرن خو وقف كرنا دريا خدا دا نكارن الأقطار عردي بقرهن هكا بعلم مشغول، يعني جبونا خزمتا دين خدا خو وقف كرنا وفقير إنسان جاهل ظن دكن دبقي أبانا زنجين چونكو هنجي عفت لينا. أما خدا عز وجل بيجي تعرفهم بسيماهم تيوا بوجه واتي وناس بكي لا يسألون الناس إلحافا. إصرار بإصرار إنسان ناخوازن، يعني إصرار ناكن دخستني دج إنسانا. وما تنفقوا من خير وتشتك وتشقنجي دريا خدي دبدي فإن الله به عليم، خدا بدزاني. پیغمبر عليه السلام در حق فقير دا وها قوتيا ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. دبي فقير نأوا قول بردريا دقره إنسان قزكنان هكا دقزنان دني دا هكا خرمك هكا دخرمات دني دا، ولكن المسكين الذي فقير أوا قول لا يجد غينا يغنيه مالي تراوي ناكي ولا يفطن به خلق بين نزاننجي فيتصدق عليه قو قنجي لبكن ولا يقوم فيسأل الناس وناتشج إنسانا جي ناخوازي، يعني فقير أوان إنساننا. قال مسلمانا المدينة يكهاتش پیغمبر عليه السلام خوست. پیغمبر رحمتي رحماوي زحب قوت يدا قوما مالي تنينا تشتكد مالات دنينا قو يا رسول الله صادجا مرشكا قو أزل عردي راتخم از السر هناكي خو گيردكم وهناكي بخوددكم وسويلكي مني آبه باشقا تشتك دمالام دنينا. پیغمبر عليه السلام جير قوت قو هروا بينا دبي چو او هردو اشياء خو آنين او سويلكو او مرشك آنين پیغمبر عليه السلام قو كيه واكري بپريزي دا دبي دو ورقا پیغمبر عليه السلام جير فروتن و قوت يدا قوها بوي ورقي هرا خوارني زارو كي خور بكرا و بوي ورقي جي هرا بالتكي بكرا طفركي بكرا و شخورا بي هرا دارا دبيوي چو بوراقك كي خوارن زارو كي خور كري بوراقك كي جي چو بالتك كري پیغمبر عليه السلام دستيك البالتيوي دا و جير قوت قوهرا دارا بينا و الچارشي بفروشا حتى پازده روجا جي الوادا خويانكا. دبيوي انساني چوش خورا دار آنين و دفروتن پازده روجه خلاص بون هاتا جم پیغمبر عليه السلام ده ورقا شخورا كار كربون. پیغمبر عليه السلام دوام لي تشويقا قو انسان شخورا بشغلن تشويقا وادكر ندقو بلا انسان خوستكي بن، يعني هرنش خلقي بخوازن. پیغمبر عليه السلام كيفاوي ديلنجتيرا ندهات وها قد پیغمبر عليه السلام قو يك جوا راجي وريسي خوا و هري دارا بده پشتا خوا چهتر جيرا قو وري جم انسانكي
جێ بخوازێ ئەگەر گۆ مال بدیێدا و ئەگەر گو نەدیێدەژی. یعنی وەختەی گۆمۆ هەرێ پشتا خۆداهی دارا بێنێ چێترە گۆمهۆ هەرێژ ئینسانە خۆستنێ بکەی. حتا ئینسانێکی گۆمالێ وا هەبێ و هێ بخوازن ڕۆژە قیامەتێ گۆشت لەسەر ڕوێ وا نامێنی. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. إنسانك إنسانا دخوازي يعني ديلنجيتيه دكي والسرفي ديلنجيتيه خود دوام دكي دقرقو نمحتاججي. يعني مالي هيا خوارناوي مالي تيراوي دكي اما شخورة كريه مسلك ودچش إنسانا دخوازي دبي اب إنسان روجا قيامت تي و پارچك گوشت جي لسر رويوي ناميني. قالي مسلمانا دوا آيات و حديثا دا گو زکات داناوی به چقاسی قیمتا خیراوی چقاسی مزنا دبی سببی گمهو بخی جنتی دا دبی سببی گو انسان زنگین و فقیر نزی هفدو ببن دبی سببی گو ملائکت جمهورا دعا بکن دبی سببی گو مال مهو و دل مهو تمیز دبی. قالي مسلمانا مصاد جا بحثا خيرا زكاتي كر بحثا تشويقا زكاتي كر إن شاء الله دواز نخوا ديدا أمي بحثا قو زكاة لكي فرزا و زكاة لچمالي تكبي و شقاسي قرق مهو زكاتي بدي و مهو زكاتي بدي كي أمي بحثا وابكن إن شاء الله. خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن.